Muraho neza nizere ko mwese muri amahoro aho muherereye. Turacyari kuri Go and Study Scholarship nk'uko tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye mu gisata cy'uburezi, tugenda tubagezaho ama updates, available opportunities, ibintu byinshi tubibagezaho binyuze muri Go and Study Scholarship kugira ngo dufashe abanyeshuri kuba bazajya muri kaminuza zitandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane twibanze kuri kaminuza zo mu Rwanda, dore ko abanyeshuri dufasha benshi ariho baherereye. Niyo mpamvu tugenda tubagezaho byinshi cyane kugira ngo mube mwazabasha kugera ku nzozi zanyu binyuze muri campuses cyangwa muri universities zitandukanye dushobora gusanga mu Rwanda hano. Rero mukomeze mubane natwe, turacyahari, turacyabagezaho byinshi, agaseke karacyapfundikiye cyane. Mukomeze mubane natwe kugira ngo dukomeze kubafasha muri iki gikorwa cyo kuba cyabasunika mukaba mwagera muri kaminuza zitandukanye. Benshi baragiye babahereza ubuhamya, rero natwe turacyahari kugira ngo tugende tubafasha. Nk'uko mubibona, iyi ngiyi ni Rwanda Polytechnic. Rwanda Polytechnic ni kaminuza y'u Rwanda ifasha abanyeshuri bize ibijyanye n'ikoranabuhanga, icyo dukunze kwita TVET, imyuga n'ibindi byinshi bitandukanye bigenda bifasha abanyeshuri mu mirimo yabo ndetse no mu buzima bwabo. Rero hano niho basarura ubumenyi bwinshi cyane binyuze muri Rwanda Polytechnic. Rero hano hari abanyeshuri benshi, rero nta kindi tuje kubabwira ibigendanye na registration no kwaka inguzanyo muri HEC. Rero hari ibintu bigenda bikurikizwa kugira ngo umuntu abe yabasha kubona inguzanyo. Congratulations to our new student joining Rwanda Polytechnic Vibrant Community. Rero hano ni abantu bagiye kujoininga Rwanda Polytechnic. If you are set to start in January 2026, it is time to complete your registration. Don't miss opportunity to secure your place and kickstart your journey with us. Rero hano barimo barabakangurira gukora ibigendanye na application cyangwa na registration muri Rwanda Polytechnic kugira ngo bizabafashe. Nk'uko mubona kano gatangazo hano ni igihe registration izatangirira. Hano registration ongoing ya one student January intake 2026, dore ko umwaka turi kugenda tuwusatira neza cyane. Rero ni ngombwa ko uba mu ba mbere kuba wakora registration. Are you a year one student joining Rwanda Polytechnic in January 2026? Registration is currently ongoing. Hano registration bari kukubwira ko irimo gukorwa by this time. Yatangiye tariki 22 December, izakaba izarangira kuri 11 z'ukwezi kwa mbere 2026. Rero mu ba mbere mu gukora registration ugenda wirinda amakosa atandukanye kugira ngo utazabura inguzanyo muri HEC. Inguzanyo muri HEC nabyo biba ari ingenzi. Arrival deadline and respective college 4th January. Rero hano bari gukangurira gukora icyo bita registration ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero hano hari n'akandi kantu kandi gatangazo gahari n'ubundi gakomeza gafasha abanyeshuri bari noneho muri second intake, bari ba first intake 2026. Rero bari gusabwa gukora registration, ariko hano hari n'irindi tangazo rya HEC. Itangazo rireba bifuza gusaba inguzanyo yo kwiga mu ishuri ry'ubumenyi ngiro n'ikoranabuhanga Rwanda Polytechnic. Abari muri second intake, none abantu bagiye muri second intake bashoje muri bya byiciro tuzi. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda, Higher Education Council, buramenyesha abanyeshuri kubamenyesha iki. Hano byose bikubiye muri rino tangazo kugira ngo ube wakwaka inguzanyo muri HEC. Rero ni byiza ko aya makuru uba mu ba mbere mu kuyamenya. Itangazo rireba bifuza twabisomye hano. Rero bari gukangurira abantu basoje kujoininga Rwanda Polytechnic. Rero iri ni itangazo ryasohotse. Gusaba inguzanyo bizakorwa guhera tariki 23 z'ukwezi kwa 12 2025 kugeza kuri 11 z'ukwezi kwa mbere. Nyuma y'ayo matariki nta busabe bw'inguzanyo
buzakirwa, which means that hano ugomba kuba mu bantu ba mbere ukatwegera tukagufasha kugira ngo ubashe kwaka inguzanyo muri heke. Rero hano usaba inguzanyo agomba kuba yaramaze kwemererwa umwanya, yarahawe icyo bita admission. Iyo tangazo numva twararibabwiyeho ibigendanye na admission. Gusaba inguzanyo bikorwa hakoreshejwe umurongo wa internet. Hano kwaka inguzanyo bisaba internet. Rero hano ni ngombwa ko witonda niba ugiye gusaba inguzanyo muri heke, ukitonda ugakurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza byatanzwe na heke kugira ngo utaza gutakaza ayo mahirwe. Kuyatakaza rwose ni ikibazo gikomeye cyane. Hano turahari kugira tugufashe nka Go and Study Scholarship. Gusaba inguzanyo bikorwa hakoreshejwe umurongo w'ikoranabuhanga. Rero mu ikoranabuhanga haberamo amakosa ku buryo iyo ukoze ikosa kugira ngo uzarikosore biba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero ugomba kwitonda kugira ngo ayo mahirwe atagucika yo kuba wabona inguzanyo. Abafite equivalence basabwa kuzuza neza amakuru yabo, harimo nimero y'indangamuntu, nimero ya equivalence ibizwi nka index number, n'amakuru yose basabwa. Rero ibyo bintu byose ugomba kuba ubyujuje. Ubwo abanyamahanga bagomba kuba bafite icyo bita NESA equivalence. Rero mutwegere tubafashe, turacyari kuri Go and Study Scholarship. Iri ni itangazo ribareba, mwihangane rwose aya mahirwe ataza kubacika kugira ngo nawe uzabashe guhabwa inguzanyo. Ariko hano hari ibanga riba rihari. Iyo wamaze guhabwa admission n'ibindi nabyo biba bigiye gukurikiraho kugira ngo babe bagufasha. Noneho ikintu gikurikiraho, mutwegere tubafashe, turacyari kuri Go and Study Scholarship. Mukomeze mubane natwe kugira ngo tube twabafasha mu gukora ibigendanye na application. Nizere ko mwese muri amahoro, mukomeze mubane natwe. Iyi yari Go and Study Scholarship. Murakoze cyane.